Good morning. Ngasigi card ki message hai patang yengminarase ko. Aduga ngasi se apagi yumjagaisha chu oirena ko. Yumjagaisha numit ko green color gumba kai gumba dum use to bibi ai ko yumjagaisha numit se green color use to ba khatang nattana ko hadi akoina laida kai da katpa matamda green machugi hai tare ko hadi akogi leidaga haraga so makol chini champra kai leibado adum bo shai natra akoina lei katpa matam se dum mana ya hon ba hai tare ko asang ba gumbai mana gumba ya hon ba kolan ba ma lei ko ain taro ga to bu ai ko hadi ken akoina green use to ba se kamaina kadai kadai de use to ba da ge hai ba se ko ado injang ga sum mingon da pi ba su pai ko si se green color gi hai tare ko vegetables gumba kai gumba mingon da laitaba gumba da pibi ba duga amana even cha ba phaw ba yai ko asang ba se asang aman gumba kai gumba se so ngasi gi keno numit se hai tare ko Tuesday Wednesday numit se consume to ba da phaw ba hai tare ko ado hamba card ki yeng minarase ko card 1 2 3 sidagi ahum kanbirase ahum sidagi ama kanbirase Silere ko card se home se silere ko do kai first ki live card se ko ado sida ko ai no zik tauri ba honari ba har sine ko lairik makta haire se kai first ko lairik oiro exam oiro thaga da ba khot ka da mayam do hot bi di honari yam kan ta su haidi somna honari do yaudri ba du yam na khambra adu no kain to ge da amuk he na hai tare ko ai gi haji aina haji aina honari se hai tare ko 60-70% di yaure ata 30% amaga watli ba sida hai se hona bion happiness se haidi aina khanga da ba do amuk he na keno to ba ma darkar oriba yaudriba du yamna knowledge se hadi ai kan nati honajari ko ai honade haibadi yade hoti honajari du khitang yo patri ko aduna amu hen ai effort hadaba ma darkar oeba yamna ko aduga hadi tawdoriba thabak aina honariba thabak do adugi mahi phangadra phangoidra phangani mahi di soidana adu amu isagi oina hadi honaba ma di darkar oigani ko yamna hadi sida yone hadi nungthang ne ade keno ko pairaga hadi pot chubagi type du pot chubai je thabak mi khuding ma sumaina thabak lon subana te ko hadi lai lai sugi oitaraga su keno gi oitaraga thabak to bo mi oitaraga su ko sigi matang is ko hotna ba ma leire hotna ba se katang result se katang tapna lakpa aduga amu hena keno to ma ko knowledge to gain to ba hai tare ko amu hena pa ba khot pa maina ma darkar roi ni ko ado ani shuba se keno ma lakpo ina to ko opportunity offer gumba ma haidi agi lambi da lakpo ina to ko sigi numit se haidi mina bibi rak pani khangde keno ma phawam lak pani khangde ko ado ahum suba si ko haidi gifting gi type to na tawre ko sida yengo ko haidi gift gumba pi ba khot pa aina pi ba oiro na traga mina pi ba oiro ko adaina gumba oe ko sigi pot sidana ado sida ko haidi pi ba khot pa jo ketang jo khanda bi ko haidi leina ko mamang da mingon da hen na pithopo gumba ga leibodo haidi balance to da bida adum me matang da ketang khanda bi ko haidi mingon da mateng pango pangano haiba nate aigi keno yengdana hai tare ko aigi capacity hagadra aigi limit yengdana hadi mating guma pangthokono ba hadi wada ga dikana na wai ai sanda wai na ko mingon da mating pang matam sida si phaw bode ai pang ba yai ko si pang matam da ingon da adu yam na waroi ko natabi da leina ko mi hadi mi du nang sa gi ai do si to da ba de nang arrange ma to lo kholo kain to raga hadi aina ngamoi da ba poti tawruno ba sida ko hana tawraga ju hadak di tawrano sine ba ko aduga afaba timing ko afaba timing se pung 6 tagi pung 9 ga minute nifu humdoi phawm leire adui matungda 10 ga minute 3 dagi na ko 13 ga minute 15 phawm leire adagi amung pung 2 ga minute 3 tagi na pung 3 ga minute nifu 8 phawm leire aduga 3 ga minute 19 dagi na 13 ga minute 15 phawm leire ko sisina khoi timing afaba ko aduga amana mu it's just a general reading ni ko hadi card reading ke ka hai base hadi amaga chana da yai ko ado smana hadi general oirak pane no magi just no madugi energy du ne basida live message ke em na te ko aduga amana amu hadi manifestation da kai da yade ko ten harak pa mayam leina ko hadi harak pa mayam amani mayam budi harak te ko kara amani harak podo ngasagi manifestation to matam se da ko hadi video follow to bi rak pa se tha ni shuraba ahum shuraba egi heta ngasi manifest raga hayeng phangada ba pot na te ba ngasagi chahi tari ni pan dagi problem lak podo hadi tha ani da ngasagi manifest raga hadi pot to phangada ba na te ko adu duna sida hai tare ko hadi manifest raga hadi matam khatang logani ba sogum ba pot mayam se akoina hadi practically apply to matam da khoi gi life sida hai tare ko manifestation or any kind of hide technique law of attraction ki notion ko matam da eta khudak ta heta ngasi tawraga hayeng keno tawni haragadi
ꯀꯩꯝꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ +your effort ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯄꯨꯡ 20 ꯂꯩꯕꯗ ꯄꯨꯡ 13 ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯈꯇꯪ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯅꯣꯝꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯅꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯃꯅꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯑꯃ ꯀꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯝꯕ + ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯊꯣꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯡ ꯑꯁꯨꯛꯇ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯁꯄꯔꯦꯠꯂꯤ ꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯗꯉꯩ ꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯔꯤꯛꯀ ꯊꯤꯔꯒ ꯉꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯣꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯒꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ